One. Yang bini bapun namakpu Sharatchandra Sharma ni back news ki Manung na taram nok seri ngasi Manung ni topic so in series sa thajarak padune maroina hujek se outer Manipur akoi election outer Manipur parliamentary constituency election aduga maroina poll issues 2019 hujek se outer na election se handori 11 April 2019 dani aduga inner gi nat akoi gi April gi time pan April ki 18 ki 2019 dani adun outer na hanga da banina hujek se outer singi kari singi candidate singi election campaign sing kanjalakpa flag hoisting की करी की प्रोग्राम सिंह कंचन नरकपा मपान की करी की पॉलिटिकल लीडर सिंह सु लाग हुजिक से कन्ना इलेक्शन कैंपेन चथरकप की एरिया दुनी अदुना एखोय इनर से खितंग अमुक बहुत खर थियंग दौनिना आउटर सिन हान दौनि आउटर की इशू सिंह से करी करी ओबी यारी इलेक्शन हंद की लोकसभा 17 लोकसभा इलेक्शन 2019 जिदा दुग इशूज इन मणिपुर एज अ होल हिल एंड वैली चमिनाबे आबे इशू सिंह लेबरा इशू इन द स्पेसिफिक खनरप कान ओवरऑल द लाकदोर इलेक्शन से पीगदोरीब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिंह से करी फिवम ओइदोरी पार्लियामेंट तसेंग तसेंग पीपल की वॉइस पूरगा चटप ngambaido oidori haibu matang kupna khanajanaba tanjani loin lengjen biriba guest singdi ai yedisin gunfam biribasi a Mobi senior journalist ni ai hana tamu taram noksari adu tamu gi oid lengjen biribasi ma Salam national council member जनता दल यूनाइटेड ने आई ओजा सलाम सु ताराम नोक्सरी अदुगा ओजा सलाम की ओइदा आइगिन हेक येत फमिनजरी बसी रामकुंग पामई प्रेसिडेंट मणिपुर हिल जर्नलिस्ट यूनियन आई रामकुंग सु आई ताराम नोक्सरी मरोइना अखछि से मरुप रामकुंग की रोल से हिल मरोइना हिल डिस्ट्रिक्ट सिंग की आउटर की इलेक्शन से हाना पांगथोक तोरमिना एजे ngasai की senior reporter अदुगा डिचम गुसु एडिटर ओबिरिमने मरोइना मणिपुर की करी की एज अ होल आउटर हाट पगाना सिंगी लम सिंग सिगी being a senior reporter, being a editor, kamai uge heavy area se horen ai maru rangkung dui khang dorimni tawdo ye han han base ai oja salam dalak se oja JDU gi se ekoi na sum khangcha bada outer ki se hangkhan pau title ne JDU gi candidate oidori se JDU gi engkham bada inner di letraba male inner di thadu traba male so far NDA gi partner ne center da de aduga outer gi election as a whole ngasi tawno bakanda Konat Sangma lai NPP की मासु लीडर ने important leader ने Chief Minister मेघालय ने अदुगा ngasi outer की उना CM Chief Minister मणिपुर की Chief Minister N Biren Singh ना तेंगु पोल दसु election campaign for the BJP outer candidate की ngasi campaign होगदुई JDU की ओइबा आई खंजनिंग बसे बरोन होजि फौदा campaign कमाइन जंगजन बिरी as a whole center तक की JDU की leader सिंह करी सिंह campaign की दमकता लाकप ngam how far so far you are successful drawing the attention of people towards the JDU. Please answer it. Yeah. Akoi, Ozik Pangto Kodoriba, parliamentary election siga Marilenana, outer Manipur parliamentary constituency sida candidate Oibiriba, Hangan Pau, title Sigi, support Tobo Oina, Akogi, national Gitak Tagi, Maru Iba, म्यूजिक लाकनी इवन अखोई प्रेसिडेंट पार्टी की प्रेसिडेंट होजिकना बिहार की चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा नीतीश कुमार सु लाप याय अदुगा मा लाक्त्रगसु मरु ओइबा अदि पार्टी की लीडर सिंह लाकनी अदुगा नागालैंड की होजिक अदि कना मिनिस्ट्री दे यावरिबा अखोई पार्टी सी काखिबा मिस्टर काइटो लाकनी हाइबी पाउसु फंगी मिस्टर काइटो लाकनी हाइबी पाउ फंगी हाइबा मरु ओइबा अखोई पार्टी की मियोई सिंह लागा अखोई पार्टी कैंडिडेट सिगी सपोर्ट तौबो ओइना लमदम सिगी प्रजा सिंगदा मिट माई पांगहन ननबगी लंबी फाटपो ओइना मोय लाकनी हाबिगी थाजबा लै होजि फौदा रो सोफा कैंपेन की करी ऑलरेडी इंडिविजुअल कैंडिडेट मसाई कैंपेन से ऑलरेडी फॉर्मल कैंपेन होगदोक पिरबरा अदुगा हंदक से मरोइना इलेक्शन की करी टिकेट सिंग करी सिंग लौटोक फसे हो JDU की दिखरा गन लौटोक रे अतोप सिंग करी सिंग नेशनल पार्टी सिंग खरा थेंग बाई ताए कैंपेन की टाइम से मतम चाय हाइदी मतम से तुम टाइम इज इनफ अना कैंपेन की अखोई इनफ टाइम फंगे ने खनबिब्रा फंगदिया ने खनबिब्रा कमाइन थंबिनिंगे कैंपेन की मतम सी यामना लीक न फंगलगसु अखोई यामना इफेक्टिवली यामना एनर्जेटिकली अखोई वर्क तौरबनिना अखोई यामना वांगना कॉन्फिडेंस लै रे होसि अखोई JDU की ओनदी चिंगी लमसिदा ऑलमोस्ट अखोई कवर तौसलक ले होजि अखोई लेप लेतना यामना effectively work तौरी अखोई थाजबगी चांगसी yang वांग लै ओके अदुगा खनपाउ टाइटुल की माई होम पोलिंग है बताइए माई से सुल्तानपुर साइड तक करंबा जगह ओरिनो मासी की
Singba jaga di Singhat ni. Singhat ni Churachandpur district ke Singhat tani Yeah. home polling oido re se Yeah. to what as a whole outer on singak panina to district kari sing campaign sing yam mai pang na changchali effectively changchali aduga issue sing kari sing da public ki kari gi draw attention draw to what dum hosi phok di mai pak changchali habani foreign mathang round lak sage karam ba issue da JDU na focus to do re this time 17 lok sabha election da thank you maru rangkung maruina district ke maruina wai Manipur gi wai jeng pa but as a whole outer had kanda Manipur ki hill district ayamba sing di cover loin tok thokre yes Delhi da se Kakching district lai bakhara Thawal district lai bakhara around 8 constituency assembly constituency se outer gi vote di yogdori ne vote thada budi yawa aduga vote lepadi yada bagi area thawai khara nungai taba voter sing ge area ai tai evom dai ramko maroina sing as a whole yeng bakanda so far election campaign se mamang ida leiramba election campaign duga hujiki election siga handaki 2019 election campaign siga kari khenaba ubu phangi so far mayam na mase importance of the Lok Sabha election si khare hena lowre na ubibra kamai ubi aduga like mathang dai hangjaning busi issues se Manipur gi issues haiba kanda hill gi issues valley gi issues na tongana chatpagi area du hujik sudum ubibra but in some issues we can go together both hill and valley and ubibra kamai ubi. Thank you. Manipur ki outer parliamentary constituency si hilly area oiba namara moidana election conduct toriba government gi chu yamna challenging oiba Herculean task ama oigani hena khanjai masi amna topography da su yamna landlocked oiba mafamni chathok chasinda aduga security gi matang da su issue laiba mafamni aduna general oina conduct toriba government gi oina su awaba khara laigani aduga candidate mayam gi oina su laigani ado khun da yauna satpa haibase khara wana thokpa khun phau laigani aduba hojik ki general oina haira kanda hojik parliamentary election si sakhiba term ga handa ki term si ga khenaba laire public mayam gi voter mayam gi awareness sang si hengala aduna candidate ki capability ngamba ngamdaba sincere oiba oidaba haibagi yamna kanna scrutiny tawba si sakhiba term ga handak ki hairadi yamna handak kisina hele na haningi Okay. aduga public miyam gi awareness si hengat pana maram oiduna candidate asimasu yamna haisingna tawdrabadi yamna lubagi situation asu adumalai hojiki outer Manipur parliamentary gi constituency sida maru oina community wise hairabadi naga asina ahanba masing yamba voter oire hojiki moi sina naga sina 4,23,000 muki voter leire aduga ani subada leiri sina kuki isin inaw sini moi sina lakh ahumga lising kunhumdoi voter muk leire aduga third ta yami sina mitai isin inaw sing haibadi hoji haikhiba Thawal gi Kakching gi Jirwam gi ariba miyam asida 2.36 lakhs muki voter leire aduga lemhoba khara si 10 lakhs 5,000 something total ni Okay. aduga lemho riba miyam si khara pikthaba community miyam ni aduna hojik leiriba candidate miyam si outer Manipur haina haijarabasu issue ase chingi khakta sunnataba tamgi voter miyam su yawbanina complex si adum lei aduna candidate miyam gi agenda moi gi manifesto si chingi khata gi base oirasu yadaba aduga tamgi amuk yawrasu ani se chatminnabada pharaktaba issues miyam malai aduna hojik candidate mayam asina how they campaign haibasi yamna sakhiba term ga handak kisiga di yamna Big difference. difference di leire na haning Okay, mathang round dong laksake Ramkung, thank you. Tamobi maroina hantaki Ramkung na pipi po observation haibate people's like importance towards the Lok Sabha election se mamangi tangpo yeng pakanda handak kadi khenare yam hena aware obo hele haibagi area aduni tamo
स्वाई एरिया से ममांगददी ओइरमदबा हुजिंग ओइरकपै मरमसे तामो करिन माले लोक सभादा एमपी चक्रकांदा मणिपुर की इशू स्टेट की इशूज लाउई लाउदी अदवाइदगी सुम खरा खंगलक जाला इजिट इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया दु ओइदोरा तामो नत्रगना मणिपुर दसु एज ए होल इशूज थोप कांदा स्वाइद ngak लोइसन यादबा सेंटर योगद्रदी पार्लियामेंट योगद्रदी हाइबगी एरिया दु पार्लियामेंट की वैल्यू सी खंगपुरा तामो कमाइन थमिनी ऑब्जर्वेशन इलेक्टोरेट सिंगी अवेयरनेस से सोशल मीडिया से पार्ट अमने नहीं थमजनिए मरमदी हदकता थोखिबा इशू खरा से मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू केप की इशू लाका से दैदा कोई पार्लियामेंट की इंपोर्टेंस एखोय दे हेक खंगबदौना पीपल दे फावरे मरमदी बिल अमा पास तौगदी कनाना पास तौगनी पार्लियामेंट पास तौगनी मदुदा कनाना एखोय की रिप्रेजेंट तौरगा वांगांगने सिदा इलेक्शन दा थागलिबा एमपी दुन ओइने हेब एखोय दे अवेयरनेस खंग लाए अदुगा सिगी मथक्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना स्वीप ना वोटर दा एजुकेशन पीबा इलेक्टोरल पार्टिसिपेट तौनरबा कैंपेन अमसु चथरी बनिना अना डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर ने एंगल देगी पीपल अवेयरनेस मोरे अदु अतोपा मना अखोइना हजिसु अवेयरनेस गोय हाइजरगसु यामना लाइबक थीबा हाइबा तारे some candidates some political parties only election time khakta da khunjasing munungsibagi mong amakha ekoin he u phange ana tampaki di pick panina constituency masing yam jaragasu area pick panina aduma loin thungna satpangamba outer gi di jesami de gina thalo jongni adi sona mau de gina more yogdoini ana sigi si candidate lamtana political party amdana election matam de yawna satpobungam de vote khomada ana election gi marak ki sidaida satlaga people gi awabagi kari gi amata su hangbiru daba se ngasi mak koi newspaper khara da koi chengna jabada khun khara di manipur ne haiba si bhab ta hudi haiba su yawri ana sigumba issue mayam su laibani na people sing jana awareness we area je koi gi khara elite area sing da laiba koi kangbu sing elite people sing ari urban area da kangbu khara natana hilly area gi remote area sing da di hoji bhawada election ji kari gi pangtho ino haiba si bhab kaya ta da ba taraga su thoidona moida interest lo da su yawe aduna election side khudong chadri ji ke dogi da khun gi khulak pasing duna lo ba decision na traga khun gi ba decision amalaroga election sida thada graji ga ni irai lai ne ta decision lo thupung ngam gi ke nom khak yauri si ma phang khari soidana ta goni hene khale aduna election ji koina lok sabha si katai bok da maru oi ge se people the more awareness ama mukpi ba si hen ma thau tari ne adai thamjani okay thank you first round ki jamakta oja salam hujik se maroina manipur gi as a whole yeng ba kan da hill valley outer inna le so candidate sing sine issue se common issue sing khari sing khara pubo ya bi area duni ai number 1 khangjaning se jdi gi oina hangkan mau title se nahan amukti unajagre adu khan election khan naksalakpa adu campaign gi gear up se kan yang lawnakpa tongnarakpani na people ga unaba people na kari pam bai su sorok phom sa income interaction soile manen kan le feedback soile mani JDU na handak election sida manipur gi oiba issue jai batai common oina chamina ba yaba da puba yaba puge na khan ba JDU gi candidate na oja salam candidate kan nak chamina ba ni campaign sing kari sing chengan bi bani na khangbiram doi ni kari issues oidori ge se JDU gi handak ki thadori ba candidate na in case karak pa em su lerani campaign gi manung da so IC togdori kar ati haibi area am su leidori what issues at present your candidate is taking during the campaign अखोई की पार्टी ना थागली बा कैंडिडेट्स ना माई पाक पतारगदी अखोई ना पावर पाइबी खुदुंचाबा लगलगदी अखोई ना तौगी खलीबसी खोई केप की अगेंस्ट दी अखोई लैरनी अफस पा लौथोकपा हाइबसी अखोई अपामबो ओइरगनी लोइना ना अखोई दा खुई पॉइंट अहुम खक असिगी अगेंस्ट यामना सीरियसली लैगने अखोइना मदुदी करिनो कम्युनलिज्म क्राइम and corruption hai ba point 3C ni 3C se masigi against ai kai JDU na yamna strongly protest tawre okay si aduga loina na JDU sina power pairak pataragati kai gi laira ba hai ba si choel sidagi karamna longthokadagi hai ba si kai khutha gare laira ba du intoki bana taba laira ba du phan ba du poverty hai ba si karmai toduna leheloidagi poverty hai ba fiom si karmai suffer to holuji gi hai ba si ai koi khut thagani hai maru aduga koi lairik ki tamuraba aduga government gi employment gi field di ade changoudra ba mi sing su citizen ne ba adu makoi ji hingba yan na ba even allowance bo ba
pigani haibagi koigi apamba lei koigi mai magi thaktu matungina hingba yanana bagi damakta koigi allowance adi pigani ba mai magi educational allowance pigani ba magi thaktu matungina aduga lairabi lukha pakha adi upai leitaba leidiba singse masugisu allowance piba haina akoi thammi kariguma power para agadi aduga akoi na masi musu thammi kariguma power si pairak dana akoi khudong charapa taragadi Manipur gi lifeline haitare koi bapa India gi mapangi lamdagi pochai puthoropachi Dimapur si through tawraga khakta pujalakpa asi hek fail oibda loina soibo on tawrisi masi akoi adi masi alternative ama oina akoina jiri bam che kan semgal na ba masi gi akoi emphasis to pame jiri bam line che emphasis to pame koi mana aduga akoi na kalli koi gumba akoi party sina pangal leirakpa taradi power da share tawrakpa taragadi akoi koi communalism haiba tam simadi akoi totally masimadi akoi adi yararoi maramdi kaino India haiba lamsi leiba mi singsigi blood ta DNA da koi adi DNA sida ba koi dharma pudaba puyaba secularism haibagi feeling se akoi DNA da parampara di yorok la put amane ba aduna just citizen amoina ja aduna maram moidrani prithibi gi dharma punamak India da loina develop torobiba ade grow up torobiba si kaino leiramiba oh masi secularism mai peace and tranquility maintain toroga leiramiba oza salamai lakchning se maroina hojik ozan dipan bire communalism haibagi area ma communal oibagi area secularism da chena thajabani JDU su haibani aina hangjado ina party mamdi panjara roi India gi oina country gi oina national party where regional party bu oibe oza salam gi indication se communalism gi against madu yaro haibani India gi oina yengpa kan political party sing se yam hena communal da emphasis piba yaw bidibra secular rom do hena pe bi yawribra kari main thambiningi piragana kana party no ingkhangningi India gi oina asum yengakpa matamda koi nalaga adi minority gi afaba togani minority gi damakta koi lekpani aina dum childa hawalaga nalaga political party do ba nalaga political party to ba party di chil hawalaga nalaga sinaba thabak to party di Congress ainen lawiida okay aduga Raja Salam gi matungina ai bot matungina aduga openly adi minority da Islam da Muslim community attack tawda mena lawraga attack to ri BJP ni lawiina okay BJP di JDU ga chati chamin narim ni go Raja Salam haidi center di chamin narim da allies on NDA gi JDU is also BJP gi NDA gi allies ni mars dinate share koi power sharing to na bane mars dinate adu koi di mars nate sharing to na bani tanja gi matungina amuk atopa amuk su sharing to bu yai koi di kano power pairaga praja gi phana thok to gi chok thok pani na power sharing to na bani koi di mars to banati pura convert to banati heta punjalo heta yawsalo bumta nate power share to mina bani coalition government ki government dune yaw bani in case party ki interest solokpa party ki ideology singnar ko regadi jati permanent oide masigi keno se chaliba phibam se anytime thugai rakpa ya habi divorce to we have thank you Ramkung ngasai tongmina phajam phajaba area am di thami maram di sing se maroina mokhoi gi khangjada bai tai thabak ta kaida day to day life ta dum sil lejaba thodong na election dan traga thodong issue da khangudaba urudaba hai tai area leita bai tai moida so far election gi lakan election sigi phajana mokhoi da importance and participation gi kari gi role sing chu khangalurga su transportation ki problem khangde remote areas ki problem khangde adum yogdaba hai tai hujuk phawda masigi chakhotlawa 2019 hujuk election laaba 17 lok sabha election se mang ta le phawda singda lejeriba icham chamba khunja sing dududi yogdobo ngamdaba sarkar authority na su yogchanaba yam ka hana hotnaru su mai paktaba aduga ichinau duna su thabak to chinjabanina matam lektabanina tanarba matam karim ganda khaidok su ngamdabagi area khara dileri masigi khudong chaba lor kandani tawbina maroina say for example mi magi mohse lakpa ngamde adagi lakpa pharak tai lam lapi haraga adum mohse laga thadabagi karigi posting se mamangda leramba singga hojikadi khara khenare lobu yabra so far singi oina yes it happens in the valley also in some areas tawbi aduga maroina free and fair have election se sapsana madugi translation da
ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯀꯔꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯝꯗꯣꯔꯤ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯔꯥꯝꯀꯨꯡ election free and fair ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ Okay. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯅ turn out ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ Okay. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ electorate ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ. ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯛꯊꯔꯤꯈꯩ electorate ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ MPꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤꯗꯤ electorate ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ especially ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ MPꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯐꯥꯎ ꯑꯝꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯁꯛ ꯎꯔꯣꯏꯗꯕ MPꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ. ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ electorate ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ 13 ꯂꯛ ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ 13 ꯆꯠꯈꯤꯕ 13ꯁꯤꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯁꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ INC Indian National Congress, Indian National yeah. Congress si 3 lak pukhre hojiki INC sina khwaidagi hena public miyambu represent tauba political party ama oiraga leire aduga community wise hairagana hojikse main oina kuki ga naga sina outer manipur gi oina di represent tauri masi manung sida naga candidate na 3 lak pure aduga kuki goina kuki sina mangarak pu okay haibadi mi ama khatana candidate ama na mari rak ka ba masu leire aduna mi gi masing da haraga na 3 ka manga gi ratio da leire sumaina leibasida sakhiba election ga hujik ki siga haibasi manadi manaroi ngasai su haijakre awareness hengalae aduga awareness hengat pagi matung inna turnout su hanadagi farakani haibagi thajaba lei aduga thagaliba representative tu so sakhiba mayam dagi hena mi mayam gi conscious mayam gi chanaba ama thagat pangamgani haibagi thajaba lei ado sakhiba term 2014 gi term sida INC gi thangso baite na tawre aduga second hairadi NPF ki na oire yes ado winner na phangiba voter si 2.96 voter phangi 2,96,000 something phange aduga runners up haiba tare second gi NPF na 2.81 phange azumaina tawkhiba pot si handak chu candidate si nipan leire nipan leiba manung sida yenthok narabasu winner oiriba runners up oiriba haiba tare ani segi difference asi kayamdi lakadra haibadi hojik makti haiba ngamdari adubu voter gi turnout se hanadagi phagani aduga candidate siso hanadagi haisingba thorakani haibagi thajaba lei aduga azugi su mathakta hojik se issues hairabadi yamna hojik pertinent oiba issues hairabadi akhoi da saukhatpada problem oiriba aduga community mayam marak sida nungsi chanana leiba sida problem oiriba haibase armed forces special power act asi maru oiba amani suna asina moi election gi manifesto achauba plank ama oiraga apspa gi sida candidate mayam nasu mokhoi gi manifesto oiraga aduga communal harmony leihan bagi aduga issues mayam budi leire ching gi se hojik poverty haibasi leire poverty elevation se praja miyam na khwai degi pambani hojik chaningai thakningai leitaba school angang sing like tamhanba ngamdaba aduga moi khunda gari yoba ngamdaba mayam leiri adugi su mathakta unemployment oiba undeveloped oiba issues mayam leiriba asi mayam si kanana puba ngamgani haibase generally candidate ta su yengi party ta su yengi yes aduga voter mayam se asi mayam sida kanana generally
मी ओइबा हाइबसी परफेक्ट बुदी लेरोय कैंडिडेट सी परफेक्ट बुदी लेरोय अदु ओरबसु कनाना जनरली फबरा हाइबदुमदी हंदक्सिमदी यामना कुपना येंगागा थागतकनी हाइबगी थाजाबसी ले यस बरोइना अवेयरनेस फंगकपा अदुगा मी पोर्टर सिंगसिसो अमरोम दायरदी फजना सेंस से फजना लेरकपी एरिया दुनी यस समहाय कराय दनोमा कैंडिडेट सिंगसे लेपी सिंगसे ममांगी करी सिंग तता येंगुरगदी कादुरिसी 3 lakhs खरा अराउंड दो फंगबा सेकंड तादु दुगो फर्स्ट तादु ग खेनदो से अराउंड 10,000 to 15 अराउंड 20,000 की मार्जिनल डिफरेंस रे लेदो रिचे अदुमक सु खरादी उबा अदुम उनो उबा या हेबनी यस इन केस वोटर टर्नआउट सिना खरे हेना हाई ओइराबा एक्सपेक्टेड तवी हाई ओइरा कदाइना अदु रगद जस्ट डिफरेंट नंबर खरा चेनर पे याय तबो लेखिबा सिंगी करी येंगोरदी एरिया से स्वाइस ने याम इंटरेस्टिंग ओइबा एरिया नि आई तामो विदि लाक्सब से तामो आई ब्रेक के बुतुंग लाक्सके तामो ब्रेक के मतुक द इम्पैक्ट न्यूज के मन होने येंगबिरे पुनम के पम दातुन पुतुन लाक्सके इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुन लेबियो ब्रेक के मतुंग येंगबिरे पुनम पु अमकन ताराम नोक्से तांबी हंदक से मन इश्यूज की मतंग लापकांदा 2019 की लोकसभा इलेक्शन सिगी इश्यूज ओइबे याबदा मणिपुर की ओइना मणिपुर कंटेक्स्ट एज अ होल येंगकांदा तामो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मतंग से अखोइना very recently passed agitation hariba protest hari tamo CAB की protest ने tamo so I see even Congress sudum CAB से कोई दी yam farm standing will be standing on against the escape hai base Rahul Gandhi to mai biri BJP की yenga anda Amit Shah na national president BJP के president kari sing media unupaganda in case BJP come to the power CAB से तुम इन्नी है कि push तो उन्हीं है area में tamo समय कराय दनो मतम KFC हंदक इलेक्शन सिदा अचौबा इशू मा अदुगा पार्टी ना माई मागी ट्रम कार्ड नि विनिंग कार्ड ने खंजबगी एरिया मा तामो उबो फंगबिब्रा अदुगा मेन ओइना तामो मणिपुर की इशू येंपगान हिल वैली पुनदि चमिना याबा इशूज मयाम दिले तबोदो रांकुंग न थंबिखिबा सिंगी येंपगान दा ट्रांसपोर्टेशन यरोक्तबा करिमगान दा तामो MP लेपेदि ताबा मसक ममिंग दि दुम ताबा मसक्ति उबा सोंग फंगदबा कारसु उदबा खोंगान दुम उदबा अदुगा मरुएना पॉवर्टी की करीगी ड्रॉप आउट से फॉर एग्जांपल स्कूल फजना चटपा गमक्तबा फाइनेंशियल साउंड ओइदबनिना चाबा थकपा नोमगी चाबा फंगदी हैना हेन टू मॉल ऑफ जंगन गे एरिया सिंग स्वाइगी इशू सिंग के तामो कनान उबिदोरी के चनी मणिपुर की ओइना तामो कैंडिडेट तुना लागा इवन वोटर सिंग कैंडिडेट की मसकसु उदबा काद्रिंग कैंपेन मनसु उदबा काग्रसु उदबगी एरिया am चाउ लेरिबा तामो कराइ रोमदि होबा मालेबा तामो मेंखटपा गमगद्रसे सिंगिदा अचौब इशू मारगदी कम्युनिकेशन से लोकसभा इलेक्शन सिना इशू होइबा याब्रा यादब्रा हाइबदुदी क्वेश्चन हमनी मारनी करनदा कम्युनिकेशन सिगी मरुइबा दायित्व लौगदबुदी स्टेट गवर्नमेंट की दी असेंबली इलेक्शन द लाकदबनिना मरुइबा इशू जी लोकसभा इलेक्शन सिदा इशू होइना पुथोकबददी खितंग मपुंग फागदौदी मानदे अदु होजि लाइबा केप की वगैरह अते वगैरह हिल की मियाम दा अखोइना मदुगी कम्युनिकेशन से योहनबा ngamdrisi lambi thong फत्तबसिन ओइदोइने अना लंबी थोंग सी फरकांदा हजिक थंबिरिबा भोट ममांगदसु उबो फंगदे मतुंदसु उ फंगदे दो उ फंगगदोइने हजिक खोंगना चंगद्रगदि यादा मफम लैरे से अरुणाचल की ngरang han अखोइना थेंगनाजबदा वोटर अमखक्तंग लैबा पुलिस स्टेशन अमगी पोलिंग पर्सनल सिंग वन डे हेत चटकदोरी है निमिति योंगमदबा असुमाइ तौदना मणिपुर गिसु नोंगबदे योबंगमदबा पोलिंग स्टेशन मयाम अम लैरे हाइरिबा पुलिस स्टेशन सिंगदुदा अखोइना केब की वगैरह अदि इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन की वगैरह हेल की वगैरह अखोइन अवेयरनेस पीरुबदा अदुम चिथरगा दुम लेहौरबने अन हाइरिबा सुम चिथरगा लेहौ मफम सिंगी अखोइना लंबी थोंग सेंगबत पाइसना प्रायोरिटी वगदबने अन अखोइना सिंगी मियामदा अपील तौजनिंगबदी अहानबा प्रायोरिटी से लंबी थोंग फगलहमदा वहेननी अन कैंडिडेट सिंगनसु लंबी थोंग फगलनबा करी तबो यागे मागी पार्टी ना मागी कदोना गवर्नमेंट ना हाइबना सिंगबसिदा खरा हेना मरो हेनिंगे मरमदी केब करीनो खंगदबा अफस्वा करीनो खंगदबा मी म्याम लेरि होजिसु तादि रुम ताबा ngасai सरना तंबिरिबा कैंडिडेट ममिंग दारा मसक उद्रे हाइबदौना अफस्वा जि फतेदि तारगा अफस्वा जि करीनो जि एक्सप्लेन तबिनबा मोइदा मी लैतबा अरो तौरिबा कांगबुनसु मोइदा योक्समन ngमदबसु याम लैबा अना कम्युनिकेशन फरकांदा दा चिंगी मियामगी डेवलपमेंट लाकनी अवेयरनेस एंकलकनी अन इलेक्शन सिदा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इशू जी कम्युनिकेशन सिना ओइरकांदा दा चिंगी इलेक्शन सिदा अखोइदी कैंडिडेट वगैरह पॉलिटिकल पार्टी वगैरह मधुन हेना ट्रस्ट पीबा पीपल की कनोसी मिनुंग से हेना पोकोदब एरिया ने हेना थमनिंगे अदुगा अतै हुजिकी इशू मयाम सिदी अखोइ सिंगी इंटीरियर एरिया दि लाइरदना
तंपाकी मफम सिंदा ngarang nahan gi issue myam do election da di id ayamba loinamapudi haijaroi ayamba di mangraga magi candidate ki magi political party ki magi relative ki adom do loi chakada male alga chingi da khwaidagi maroi ba issue mana community based vote hadabagi satne biji hujik su dum ai mangdri na khali some community di normal jak ki ai aduga community khara di magi community di line di haidu oga vote pi deba kangbo ma yaw deba nate ana khwaidagi hena deciding factor warisi tampaki kendra nipan haiba tare jirbam yawraga sidai da ayamba trust piraga election loin campaign tawi aduga candidate khara di political party khara di ahambagi campaign hawdok pasi Kaksing district Thawal district sidi da hawdok khibadawna swaida akanba campaign lama chatki mar deciding factor ji swaida lebenina mai community vote di ma lengna dum phangani khara haido hojin khara da aduga deciding factor roiba tampaki voters in ki lawna hone aduna issue ji handaki election gi su mathangi election gi su id communication fan ba haibsina hen maru oiba potni hen admai thamjani aduga tamo party wise jingkan da tamo congress ki bjp ki khara game sida yam asoba role am lo ri handaki election sida tamo recently pass hare kan da kek pi kari matang sida ani khudong cha ba sa da lo no ba choi area si tamo kamai ubi sa sida kanone ayama ga thamjake kek ki se both parties magi explanation loi le okay explanation to people na kari hana interpret to gode ga amani kep sida mayam na kep si phatre masina khoi gi demography da adigi khoi gi culture da tradition da loina mahan gane na mayam chang issue sa gale adu bjp ne explanation piri kep si 2014 and base year am pibani na anobo sangwa mo khoi accept to roi harana changa ga leiba mayum ma kai sar ga leiba kangbu du da certain group khara khanto khara lemhor do khon accept to ni haibani mayum ma kai leir wa tani akhoi somda thomjal kadaba laite haibagi explanation masu leibani na Swajidi BJP, Congress or any party mogi debate adum tongna jabana chumbe na khali marani kaino da kepsigi phaina tra phati do koi people na madu nithina explanation tongna raga nithina naina raga bill gi amendment gi area sing do da kadai da kari happy kari samtori bill do di existing bill ngakte karoni ek to da amend to thoga bill ma pukhala ko ni amend to yana ba hapchal aiba mar problem sing do khoi da kyam kai di have do ni adana BJP की explanation तो अखोन accept तो बड़ा तो उधरा अदु ये इंगा मधु अखोन accept तो रखना BJP हाई चुमी accept तो उधर करना BJP ने हाई से लाली हाई पे पोलो में लाकर दो निना आई दी केप की इशू सिदा अखोई की हंता की election सिदा let the people decide let the voters decide हाई मायाम दे याम कन्ना मसी इशू ने ना इतरो को तो मानते political party सिंह बदे पाला उदी लाउन रखनी अदु people ने दे अदोम दा अखोई ताक तो मानते okay thank you ओजा सलाम मरोना केप से कोई इंदी ताबता दबो येंगबो तारे people na kamai just to buya ba election gi result law kan da khangani let the people decide let the voters decide ha area aduni but still uja salam manipur thoki ba thokdo oi banina the stand of congress and bjp as well jdu ne yengba kan da kamai yengbi ani maki role se iman mani haibi doira aduga main noina congress se bjp su some says are of two faces of a one coin hai some hare kan da jdu hujik एनडी के इलायुना बीजेपी चमिनरी sometimes करीम कांद ओजा सलाम अनीमक नेशनल पार्टी अनीमक से इक्विटी सेंस है बताए मसे खर लाम थंबा अमबु हेन नबु यादी काइन थंबिंग कमाइन थंबिंगे तामो सला ओजा सलाम की करी ओपिनियन लेगे मसी सर आई गी मोड ओना थंबा तारगदी कांग्रेस ना सही कया सुपना पावर पारक बसिदा तौगनी एन प्रॉमिस मैम तौरगा थबोन ओंथोक्त्रे इसांसिना उबो फंग सलाम हाइबि से थब सि तौगनी एन तुम प्रॉमिस तोबा तौगनी तौद्रेबा मसिमा मयामना लोन उरे तारे अदु बीजेपी सिना अदु मन की बात एन तौदना दुम कनो दा इनॉग्रेशन दा तौदन लेरे थबोना विजिबल ओइब मोंगदा फिजिकली थमो ये वाखलोन ये वादी दुम तौबा थबकी वादी तौदबा ओके अदुना बीजेपी अमदी कांग्रेस अनीगी असिगुंबा सानबा अदे कनो से गेम से तो के तोगा अदे सेकुलरिज्म अमसु डेमोक्रेसी द बेस्ड ऑफ नेशनल पार्टी जेडीयू अमसु मसिगी अदे नेशनल लीडर नीतीश कुमार कयरक हन्ना बेस्ट चीफ मिनिस्टर की अवार्ड फंग्रबा नुपा सि तुंग इल्लगा अनौबा बिहार मा माना सेमगतना मांगैदा बिहार सि गुंडा की लमनी हाइरम बदु जेंटलमैन सिंग की लम ओथोखिबा बिहार सि क्वाइटि चौखतबा स्टेट नि हाइरम बदु
India की क्वाइटी चौखटपा स्टेट सिमुंग अम्मा ओइना प्रूफ तो खोलेइबा अचुगुम्बा नि शक्ति लेरबा अदु कयारक अन बेस्ट चीफ मिनिस्टर की अवार्ड फंग्रबा नीतीश कुमार की तुंगदी इल्लगा अचुगुम्बा अदि कम्युनल अदि हार्मोनी की ओइबा कलर लेइबा जेडीयू ओइबा नेशनल पार्टी सिगा समनरगा अइगोइ पार्ट अदि कनोमा अखोइगी दगी एमपी अमदंग अखोइ लमदम दिग थागलगा अखोइगी अपाम पुलमक अखोइगी पामद पुलमक ची पार्लियामेंट दा अखोइगी यूथ चलगा ngang ngamba mi ama ai thagat pa haibasi ai apamba oina mayang mang de thamjari okay adu oja salam phajaba ohum di thambi animak se do mian man manabani aduga JDU gi di maroina regional outlook sing kari sing state ki oiba problem sing issue sing masa khangi habi area oja salam thambiri mado handaki hangkhan pau title candidate oiba JDU ki campaign da laiba crossing da voter ogador sing dura phajana भाव तामिनबा अवेयरनेस अदुगा फजना लोक्सन मिनबा ngambra sinida to the highest level अखोइ try tawri thank you अखोइ awareness फजन पीरी Ramkung Tamubina yam phajaba area am thambire communication transportation gi baisisu achauba yam role ama play tawi heavy area tune yes election campaign manung da su dum uba phangdaba kagra kan da su dum uba phangdaba sungu uduna MP gi tam adum loi gi area am su ngasai thambi gi daba nate live wafam di is it due to transportation is it due to ngasai ki sai negligence ta seng negligence tu ene kan bi bra transportation mara mor ka Europe ngamden kan bi bra Ramkung kamai uge sen voter myam ge turnout ki matang da ne turnout nataba maruina high risk ngasai ki issues like ngasai ki area tu ki specific issues like poverty school langang sing school chatpa ngamdaba aduga voter di oidi oiba aduga thada badi dum thada kiba never seen the face of candidate and never seen ngasai ki ka su upang daba campaign mang su upang daba high risk maroina communication gap oibuduna communication du transport ki aduna maram ora kan da yorok ta pani aiba adu chumdori bra natragana taseng lang da negligence ki part am su dum play taw bra sini mase ani mak play taw minare role lay mase ka khraba peoples ki representative masa sina ka bu ka khraba di khundu da sorok yauba yaudaba khangde ai yaudaba yade haibu ba adugumba jil laitaba asi su achauba amani lambi yaudrabasu mana bo suge thabak si tawbige aigi praja se chingkhat pige haibgi wakhal lai ramba tarabadi ma lakani exactly tatpa ngamgani ngamdaba haiba lairoi adubo number 1 sidi kariba representative mayam se gi people's mayam gi service asi ai tasengna tawge haibgi jil yaudaba aduga vote lepiba mayam asina people's ki service ki nataba people's na mabu service to bibagi pamba adugumba sina ayamba oina tawe na haningi aduga matang sida ai tanjal please go ahead point khara ningbale please mase ahan bada government na tawbiba pamba amalai aduga ani subada na candidate na tawbiradi phagani haba amalai aduga electorate ahummak asida third party oina observe tawrak pasida journalist ama oina sum yengbagi experience khara share tawning interesting oiba kano area du please go ahead masida ahan basida government na tawriba maong haibase outer Manipur ase ST gi reserve seat ni masida akhoi metai isin inaw singna boti thadaba yabaga lepadi yadaba masidi democracy gi definition gadi yamna opposite oiba okay habidi democracy sidi by the people of the people for the people habni ado amarom da hairabadi hozik belly da lairiba AC nipan gi electorate mayam sigidi for the people haibagi sidi yaudre aduna moy masamakna candidate oiraga moy masamakna MP oiraga moy masagi home polling home AC semgat ke haibagi tanja du di pidre likewise amarom da hairagana chingda leiba electorate miyam
people's mayam do da independent oina makhoi masagi candidate choose tawada adusu free oina choose tawhandre haibadi tamda leiba 8 AC gi voter mayam duna deciding factor oibagi ngasai panjakhiba dumaina ama lakpanina moi electorate mayam duna independent oina moi masagi candidate choose tawba ngamdabagi phibam ama su lae ado amarom dasu hujiki outer manipur da injustice tok thoi mohong se injustice ni aduga democracy gi full definition se phangde aduna masigi mohong sidi rectify tawbana phagani ha exactly need to be rectified Right. need to be rectified in the Masi- future Buena and it mat cannot running go money. for long and injustices just happen in both sides haibani Hoi. aduga maroina swaida voti thadaba lepadi phangdaba area aduga singda oragana moin thadaba votu gi value du ile leitaba aswaida the deciding factor di orakpa samoya kara adana injustice is being happen in both the side haibani Hoi. need to be rectified in the future aduga atopa point ama aina thamjaning bana candidate sing se ngasai su panjakhare candidate sing se na ai MP ni aina Delhi da phamba natraga yam hairaroi MP oiningba just adu gi wakhal do thadok ningai se kari tawba darkar leibra haibagi se sum khanbada election mamang da di moigi manifesto ni campaign ni haina dum pangaw lo thopire aduga karaba matung da di thabak oina di pangthok pasi EU udre aduna masigi si kramaina solve tawgani haibadi masi possible oibra oidabra di khangde adubo vote thada dringai mamang sida electorate mayamna candidate asibu affidavit ama I hanba haibadi aigi manifesto asini aina vote karabadi asi ai soidana tawgani haibagi affidavit sign taw halaga asigi makhada ma se liable oi hanba answerable oi hanba mechanism ama se need to be introduced ama madu tawba yabra natradi tawge ni hajal lamba aduga karga era kanang ke dawdru ne adum sera leigiwa thadagi voter singduna su kem taw yadaba area swai se khara sem tokpagi area mathau tane hebane hoi masigi sida affidavit sign habanate just example ama dum pibani karaba matungda kramaina responsibility se fix tawba yagani tawba yagani aduga mana mechanism assurance and commitment sing do thabak ta kamaina on thon ba yani hebagi area do yes adugi mechanism ama se me am sanga we ga need to thidok kai explore one mechanism should be there we need to explore it hebani sam na kana tawbe maru handak se sum yeng bada haib tai mamangi kari sing tam khara sing se ka da congress se sudum candidate se dum fix tawda dum uba inner ogera outer ogera congress ko in maru na ruling da lera bamina bako aduga handak se new faces haib tai congress ki outer da su aduga inner da su aduga BJP gi oina su hoi inner gi budi hanagi dudum thagat pire outer gi do khara su naha oiba aduga new faces sum thagat pire mayam sum bhai basi MP oin thaga ada lawo law da tumina pham lebe area su yog dob nate tamo aina mo hangjaning ina masi su dum hangbadati hangbam ju thokpa kadi thadi thaga ba tamo MP ruling oina lebe yawi sometime opposition lebe yawi tamo pangnok law boy si su heta law boy heta yab jala law ge ne khare dum ngam jala ruling da lerega na kari role opposition da lerega na kari role aduga law da base some says maswai si lobby te adum ada family ka hebigi allegation se tacheng na people na piribe allegation do sumja la natraga na law gi area su phangdri law bo lubja ni hebi dor sini taw oi mayam gi expectation duga moina tor duga sana di si dum haidi haine okay adu lai di Manipur gi ka gi MP sing ji outer gi gere inner gi gere or Rai Sabha gi gere ada magi role khare de dum laitab di nati okay ada lurai si ruling da lebaga opposition da ani gi kitang khena badi laigani ruling da leiraga di ruling asi masing yam ba MP na ada laigadom ni na ruling gi di magi MP sing du gi wa ngang na da gi quota si yam pikna phangba oire maram de kana da masing yam puni na mogi minister sing gi adi leader sing gi khaidoraga nauna kaba kamudana khara likna phangba matam se marni MP abana pung kya wangang bai gai si moi loi semdo thamba ngak tane adagi party yam pi ba MP am kadraga di mai wangna matam sum ten pi ba adagi atopa amana opposition wargana question je raise tongna bagi sa se thum leiba
ai anubu kabo igera ariba kabo igera question number raise to by simak to opposition orga de chance adum phangmani na se handak mamangi haigadra akhoi gi manipur gi ka gi ba akhoi mp anima house da question raise to gi post akhoi dum theng leiba by question do ne amaru oibo oidaba akhoi na ta ba do ngai noi ta aduna atopam ni question kara raise to wi anum issue se dum theng na ngameba ala siguma posi yang kada political party chaujer ga su mp masing yam da bai khudong chaw ne ba congress ki mp ni phumari khatang ka bani na aruga akhoi gi kare dare representative ba dr mainasi ahum laga sujalak bani na ma ji ada senior oira ni na ngang wi khudong chaw ji adum phangi aduna akhoi na yenga da si hujik lepi ba candidate sing haiba tare manipur gen inner and outer anoba fresh ngak tani fresh anoba fresh ngak to oibani na ada moi si wangang wi matam si loi lik na phangani maroi na ruling de lerga di wangang matam ji yaringi phangaroi aruga opposition de lerga kitang phangani aduna masia sai si di akoi na khanga do ji manipur gumba apik pa state gi ka ba mpc parliament da mp changa ga ni phum do gi marak tu da supna de gi vote lawbada khut thangat pa da yam maroi ba atai de di kai na maru oi da ni haina adum khan ba yai adra masai sida kana guma khana regional political party orga di akoi ning tam na lawbung mi ga ba wakhulon sagal ko sum yaw ise aduna tasengna khoi mp sing ji ma gi role si yam chaujai hana khanjar ga su ka da thabak yam na to ba ngamoi da ba ngam da ba aduna ayam bo oigani aduna akoi na asa to ga moin to ro ga khara de dum khena ba soidran lai gani na adumai thamjani okay tanja phang da lawning su lawbo ngamak ta ba tanja phang da ba lawning na state assembly da babu da ruling gi mai kai de gi di question hangwi chance yam li e aduna question hangwi mai government against ga do ni ade khoi kari ba mla anira ka bor su ohum lo ka bor su government bar ga ngang wai chance yam lik na phang ge ba mai mantri work ga dikra phang gi ko ala suguma posi adum lai bani na mp to so dum thokani masidi politics akhoi democracy da india gi chana bi da leiba po ne na adamai thamje khara tension na haraga tamo mayam di lawbo haiba aduga parliament da lawbo ise lubdi lubja de duni sam da ga taw bi aduga ja salam aduga maru ramkung ngasi impact news se do lakpi ba aduga ngasi gi manu che bapung phan bi gi damok te lo chilak puti kai khomno jero guest o mapu amuk na tagat chari ngasi gi damok ta impact news gi manu na mata se lo chjero ba tanjai role adu lamdam se tholi ba thok do wa thok kya gi marik chum report ke damak impact news mi yeng ta du lebiu